ia te au o mai le asole nei o fiwa tau su e po le antonu le tua patatua o le tangi ia mai pi se taimi ona faalau i loa faalau e tele lea ai sa o le leilau saunoaga ou te lei loa po le ale mea ua faafafa i fua i tua o le tangi tulou lava a u failoa a u tango e toi faingoa e a u le tangi lea o le mea ta o le tangi fia le lei e por kangi failanga mea po ia o kusa e kangi fia le lei pare mia a wa ai ai se ka kaunga koe faasanga mai ile kasi war ka le ngar kau faaleanga pan mia kasi dang ka ale la wa uma enga ia ar me mana yai a wa leanga o te fai atu la utala o le ese ngor sunga pan mia wa yai male mar sunga ya tu la epa wanga fina nga kula ia ko inga o tu le epa sai lele malile ngoi I think pe mo le uru ai taimi le faina tu la information nga re ato o le kaimi mo le o ngo fa nga ko la o fa pui mo ye mga ko fo le ale alu e ngo ku le lo kamai ya nga ka res ko inga le fa single for the first time mo le uru ai taimi ia ele fa pese mea kau ke o fokele ma tanto te temu ai le nga a fa ye moni le o poele ise se i runga tore tu la fon ia o ila wo manga kufia me ru mor kula fo kulo o mana tu la le tau te tala noi pale mia wo molia wo tu la i rumo fa masino o fa masino e ka kau fo ila ia nga kula so ele ai la se me fili la ka ku fa pe ai na paule fa fitai e fa fitai o le wa ma fai ona lu tu lu mo fa masino nga bai fa kai wo ki ngare ma ai alu la nga lu o fa sanga ila ma fa masino lai wa ko inga de fia fa sanga i maska ka de ki fo o kama matu wa nga ka kama ku fo nga e ia ku ya ku kaka makua ai le fi vai da rai ki ang fa ko ya nga ia se amazing mo ku ngafa se amazing mo tu ngafa ole ase tu langa o ta auto mai le tapule ia mana ngale ka ke vai ku kuskusinga ese ole a tonu ale fa ta auto ngor tapule usa wa ole moriangor ko inga ngafi nga karo sanga ia vale ko pe mar official lo yesili lenga ko mo fanga mo le morianga ka sanga la le ko official mo lo yesili e ko lo mo le fava yaso lenga ele mai ka penganga o lo fa nga se lo ye fafo o lo ye fafo le fe so ka inga no winga la le nga bele e fa mo singole fa kanga foi le ko mo le fava yaso si mai afu kanga inga le official lo yesili ma la koloia le fafu ke po ngi usile le la kwele lo ia wala ke vaya ko lo ia ku le pa yo rankamo limsio ai nga ave fala imat polo inga famsingo wa sa nga ko fe se ka le fa la ngai miskawa onga male miskaro lo ia por palmia fo e Mariela wa fo lang press conference po ngi ya ngo fa okay la fo ngai me api ka fo ngi so el polo or ka fa le anga ide la fo ngi palmia la fo la ko el ko inga e ke habla yo que o Maria que el mele fa pe fo wa ko le bongo fo le in conditions so langa pe o le ali fa fo wa sa ka wa fa pe pe ya ka umala le wa pe ngala nga fai o ngo ka sanga le la ko ke fa ko inga le mo fai nga misi se bala nga ko sa wa masaro la ka sanga nga le nga lai o nga makala me nga ai ke sa ka ku sa umaka iyo no fo ya palmia la ul mali isa sa fai ku kunga iyo ka sa ngima ke le nga paula nga me ka fa de kongu la ba nga fiole ole alau ole le ayo se peo condition ngol o kulepa ai paul me fa kai mo ye ku kunga ye sa on ko fa se kala si sa mo kali nga mo yang kai ko fa de skula ke mai ka kula nga press conference nga
pe i vai ngala press conference mo ko sori ai fo ole e dei loa ora fesiri o te fia vatua le ia taua e uska ier ko inga peo conditions ne ai mai se ai laudel male ta je ia le fionga in minskawa onga walanga e le ostangata o fakuku ia se le fia o te le tuanga ai pe ia le sunga laudel male to plefon parmia do you think o male le se vai aso po se lua vai aso o ere soriel to ina ni va e sori langa fo on me fo pe wo ulu le onga fa leanga ko fa leanga pe uma sangi fo le fen ka ofi wanga nganga ya wa po la ko manga ko e mamulo kwa e mamulo kwa ngo wa umba on condition longa ma fo fa e ka wang fa se people said up the alarm clock for the lea. Wo mo set up. O siki le alarm. On ka kangi le alarm le fenga kafi. O le winga la tala. Fa fe taila langa le o ile tula fono. Wa sila mai foi le ata o ma fa fonga la tunu o ma wana fa manatu. Ele ima fai ele fonga fe kalai mua mar panemenge. Nga ka ofin mela. Ele ima fai to low not this le fonga fe kalai ono pale mai. To low le songa yali o to mana to foi na mai le ave ai to tonu te mile na ina o fa te ai male fa malolo. Na ave ye male ave ai le. A wonga ko fai ngi kala winga i maka o por fongo ma me o ma ele ipopole ir ko in. Ele ipopole. Eo a le ala o to o fo i tai fa masi no le ala o to mai ave ya isa oila finga ka pe fa pe o manga por kalame o manga fa por kalame fa pe o manga technology fo le o manga i o install me ko ele fen ko ele ma failanga ko ngala le wai le nga ini ma po ngi ele ai ia fa pe o manga a fa por kalame o i longa kai mi pe o le kate o ko meki fo le a wai nga ka mo i fa loka yo ai ko ela mal pack up fo le lauri e fa karong ko inga pe ya ba fo le e chal ko inga fa lo mal be fa o so ela ma ala le usa kinga fo e kinga fo ela ka mo fa ko inga override le me man to le tau le ka ko inga ka fa nga lo nga wa ye yar kinga bypass mo ko so lang bo le mo sa ki alarm security e ka mo o ki le wa ho le usa e mana tua e ia te mete ala tua i wai kele alarm wa leva ola o menga fai kai far ke kele rai kai e ke la ku ai dan menga ka or pai passe ke kango e pe e fuse ko inga ka pai passe ku menga ola wori fo io ko fakarango se pe wo program ko uma mara wori ai ke no la uringa ola ka fai a lokas ko inga ai ke no e pe esa ola ko mo ya awa ana lo fala wo de fa karango ar ko inga fa file mu yo wala vai o ba ngai kan fai lo ko inga o marieka o fengo limon si oeli ela marisi leo kamaro ngai ka so ku ka ur ke lang fi fa balbalea o ke le ngare ngwa o ko fanga ra kan fai lo ko o kamaro pe leo kamaro ar fingi o kamaro ko leo kamaro ai pise fa fingi ai lo por ka kama ho ile nga kuri fo o re u ele ka ele de le nga ma sanya sa me ara ngai ke le fa di me nga ka nga lo leo la ko fanga ra kan fai lo ko ese mai isi kamiki fo ile le fa fine fo ile ele nga le ro ko ma ke ko man to isi fa fine fo ile le e tino le fa fine a lo nga le leo ele nga ele ilanga de fa mai leo ka malo pele nga ko ile pa oi vale ngol ka nga o wanalo ya ule ya check and the beans ya nga o siaki mare au pat o teilo ole nau ta inga uma o nei tangata ina ia sa o leilo songa e fale pui ko inga ai malia la o lo te va ai atu ile au menga wa moni lava la utalo te le fai atu e pawango si pepa o te fai tawina e fo ngare ka ke loai e pe reference ai se kau fa maong yo se mea
e tairo le talamua Global News ia mangisi loa a me se foi government foi le update ai mai lunga le page government a ia jawa ia o te murmurita ia tu singa le fionga foi porto fatu i loma sina Richland fan o le winga ia o le samo Global mai la tau ia me se foi o vaenga le talamua ia apulu mai la tau ia ma fa pena foi la live le fionga ia ame le lua ame sene ia nga o le winga le au te fai tuai o lele la le wo vai tunga o lele wo tusi mai chole ele nga le lua kanga kalang kangi aku le epa ele vei so le mala urpo so chole ora kangi ai ma kamaro mori o Andrew o le foi e kolu i kangi that's the name Jack Semontafa yes e ngonga o kakala le so ora tangata la le so faia Jack Semontafa e fa valea mo siris ke ai manga ia ko okay le la o te fa no te lan ta fa no tu ni so ka mai le ngole Jack Semontafa ale la okay fa ko aka i lo fo ila le ma ele live le mai wa live me what vai to folding okay to foi mai la utala to tangata ia o le tangi le fionga le mingiska o onga ai ono Dr. Elegeke Roma o le tangi le fa popo me tangi songa pan mia le fionga le songa la le malito ma le kono ngalio so le ale sa ori o le uso o le brother in law o le mongi ya ranga ika ya kulepa ngai sa ora kangi mori pa wala me mori o sa e mo pa o la wala me sa mori o kangi va pe o na fa to a sa o tangata te tangi ai na fa ko a sa o le yar ka ke kangi ai ya ai ka ko fa kari ma ka ko va ai ile fa lautele mai ngol tangi le po o le antonu lava le a anno le tangi le pa wale la fonge a fai ki o le kangi o le momonga fa kasi mar kangi al parimia mar mixka sa ka ki pelang kangi se fai si kai mi ese aku ya wa makalia foi la fa pengela fai makangi kai me kasi ai le o akusa mo po la se me le pengo fai la korkoro foi la fam singonga ya foi la lena mai ole no va vai peno fa no fai tau tu le report ti le samo Global ele o mautinoa mai ele loia ale fionga al palemia man mingiska ele tele o lo le tangi le to lo tangi in which is okay le mai lo ia ila to e fai yo ka fasiring ia le ku le prosecuting o nge o le te fasiring ia e o fingi me o le wa ko ngwe ko kangi ia la ele o mana ele o tu ia le official attorney general alo winga la tala o le communication sala va henga le o fasiring nga ale o male sa konge nga fisi se lo ia Andrew sa konge sanga lo ia alu ia e fonga nge sa ngo mo me o finga lo ilanga na client walenga o le sa karsanga le lo ia official lo ia sil mo miska male parmia a fela lo ia Andrew la ko a wai le te tona mo ngo ko foi o ia lo ia foi o ia fela nge lo ia yo ia ma fa manino le atonu fa manino tonu po o le atonu lava o le ale winga langa kangi wa ia la ka ngi e su ngai ai se taimi na matua halu wai kuila epa publicly wala ngai o le melo defamation o le fa ale anga inga o lo ka mali anga fa la wai keli ele ma fa inga e ruti fame se kanga kai message mai ku ya oi e to mo mai si vanga nga ongi message fo ngale fa fife ko kiki o raku malaya ya wa feel threatening o definition yo le me o le defamation il kula fongo po le ale ko inga damage ele anga ilo reputation onga o me yo fa esesi o la fa fisili le atawa o e manga kuangi fa karkala ngoanga kuila epa wo fa le anga ia entru okay di mangkuanga ai ke longa ora ko fa nga me fa pa ki lo wa ia mangako
o ngila ko me fai nga pa kile ya wa ye se me wa se ai ke ma ko le fo le kula fo fo le fai kula e po lai polo ia o kula fo nga e ke fai nga e suar ka ka i social media ma ka fa la nga kuskusinga ia defamation but ia wa fa popola e fanga ke fanga e berka ka lungo o menga e la ka konga e le lai polo le o so le fanga le sua a Andrew se menga kupu kongo ke mi fa la ko fanga palok ia por me ke le lo ke fa so kala wa ngo kom fa su e kala ngo fa lo ngai pa o ke mga wa ia mo kingo ala po le a kongo le au ngole o fanga le sua Andrew esa ole wingo le tala walanga ole mafu angale o mafa so toi ia tau o mai so le nei o fiwa tau so esu po le antonu le tua patatua le tangi ia mai pi se taimi ona fa ala wi roa fa la wetele le ai sa o le lau sa noanga o te le ro po le ale me o fa i fu ai tua o tangi tu lo lo a u fa lo a u tango to fa ingoa o le tangi le o me ta o tangi fiele le e por kan fa la me fo ia ko se e kangi fiele le pare mia awa ai se ka unga ko fa sanga mai ile kasi war ka le ngar ka fa le anga pan mia kasi dang ka are la wa uma enga ia ar me mana yai awa le anga o te fa ya tu la utala ole ese ngor sunga pan mia wa yai male mar sunga ya tu la epa ola auri le mali e toa e alu te tele lava mea e ia lo na loto e fa mangalo masufi ole la o mangu o fa mangu singa en Yesu ole la o se ka mo mena mi ngola tal ole la o man tua makira kila ile suore ile ai fa sanga ya ku dai e fa ka ko mai ku lua le ole singa ko nga o mai ole si ko fa fe pa fe le fa o se ku le pa fa la le keisle ya em fa le lo ngola tal e fe ngo fi ya le tongi fa fo ana me wa e mane tua e wo ye ke se fa penga e alu tongi fa fo ia le vaenga ele malo siteli o mo mai ero lua fa vai e manguala ele fa yakula e parmelia ele harkula e peso eso e me con official o le la ka o ko iso e ngar official o ma o la to fo e fa eso e ngai o i le o le afu fu e ile malo rosio a ko si la fia ele ka wa con ese i fa fo ai ta utopia e walava ia ke walava ku e parkangi al mingskawa o walava nga matua lava ina palasia tu lo maritangi al parmi o ka ole amonga mar fa o tama iloila le fa tu afa popo tu ton la na le tati fa ya tu po ole lava tu patatua ole uso esu e lava asolo e pe o me foi vai kaka ai vai mo kaka le anga foi le na no fo fa ele ala mo se farkelea ai ka ki fa wo fo fa ele ala ngomong rasor mai kanga kayo ala o saung sa la fi ma ka ole me ko wanga re o fere ida le u fatanga wa vai ko ro ka kangi so le ala wa ka tenga ka punga mai ro ko kong fa ka fe mai ro mai se fe nga fa ka fe mai ro ko nga o ke le ro so kanga al fam singonga ma loia wa sa fa pe e a veces se briefing foi le fam singonga loia o ka ko me ala ka kom ka pu la kalmo a lenga ba ko lo fam singo a ku fo lunga loia lo official lo sigi fa mai ngale lua fa la le ma ko ngal fa la al minska o ngal fa la al minska ba parmi ile se fa la ka la ya ma ko a sempre ngale so kanga mai le amakanga na tonu ai mo la officiali mana tu mai le adawa ele to na male laina la fo to la umata upu o avela le na me fo ile wo mala mai fo i processo ngai mea e kasi ale officer o la ya uma ia kangi se i vanga nga le atawa e sa o la fa au ia ku le kangi le ele o avea fo ile le o officer le ala fa ile private ai mana to mai ele ma faila ngia fa kasi ngi mea ia se rua
a fai o lau whaonga le private prosecutor e ui ia anke ru malanga kangi e rengi ngia whakasia fua lai koru i fuangi mea ia walanga o ai o me aver official leo e aver official leo ai ire kangi mwhainga whaui lau lo ia ko inga me fuia mantua le private prosecutor lenga mangu ia ire kangi le fast mua ona e watu i leo ele manga o iei longo malako vaenga e lo winga whamitalanga e whamai ele lava mau ma lenga whaui lo le private prosecutor na laio na ave te tonu masao i te tonu le tangi so ia te ula a whai o wala le ua uia e wharingor kama anke lu o te le mai lola le sa oil facility officer lo ia attorney general ngā le rua whaila lai ka oko i o e lau ke le oiloa whaakasi walanga pi o le ka umai runga o le tō lau mai runga o la lai le o se whaila o le mele o le facility la o aila le handlinga le se whaila le se roi nana po o le mea o le vanka oko kangi le ai lo mingo hoi ko ngā me whaile vai ko kura o kangi ngā se i whakangi si a ngisi o e mo mai le ako ai ole foi le taimi na fa u wai le tangi wai ka kau foi nga news mai in fact was silent o mai au fai news le mele e ko la ko asko inga le ia nga sale pe ka muse print le kula ko inga fa 5 ia ole me pito sili no wata ia po ole ama le siko ka milo Andrew anke rule la fai le atu ua maua kuna epa ua maua kuna epa ho ia nisi le wakangi ama o ke whai aku ia po lea se ia ua po e kungi ia ili mongi wale whafua ia simu moa aku lepa la kangi le lo solo se whai ana me konga me makanga mana tu fo le mele le na tau wali ina u fato amai le palota na te nei ma to ilalo fo ile HRPP to ilalo popo mana tu I le na liki ai tu le na o le vaenga le ave o ya tu ile e patala na fai e modio mana tu mai le na liki ai tu ma fai ai mana tu e pe ya tangia mai o se fa so ala vai a Andrew ile mafua anga ilanga viu le mafua anga o pa uai ma le manuia le tomo fainga le HRPP ona wata tau pea ona sui le sui le tainga le ana tau sila sa moanga sa ua public ma au mai le maule nai lunga ai peila o mai e ngisi mo mori mai I pekesa le la fa pea rua tuai le taimor fainga balot ela tuai pe ole wa matua ma iai au karinga ma pukaringa o kuila epa mane vaenga fa au fai ona e toi e o atu wai loa umana tala na fai le lan tato vai tu ai lo wala tu lo alu ka po ifia me kala ko ke vai orsa alu loi o le sap malu tu ai lo to fanga le to te vai tu ai na yana tu fanga fa no malo si mana mena na fai ai o e alu atu o mate ia ai ia te pe atato wo su I lava ma to le niu ma tu le issue ele se langa ia fa so langa sa ele se langa sa nei lo wingo le tala langa sa o langa o mafu anga ko ele ma fa inga le HRPP wa lua pa lo ka I kuila epa fail so la e na sa o ai o le fai tala o isi tanga ta fia le na fia le vale ya tuila epa le ngaru wai ka usa o ita ai ke mon ko le isu ngale sa wa ya tu fa lang kalanga au ko kikilo va so karunga ka banga wa ko men ko sa entru ko mai lena se mana do o la foko aka mai fato ata mai mana tu o isi o ia fo ile sinaru fia le o ta inga tuila epa fa ya inga lo le funga di foko ila la wele vai mantu o yana sauta umai le anga le vai o si fine fo ile am tu langa o yana sauta uma mai malato felo inga mantu lo sauti ngalo na lot sau lo expose lo me ia o la fako a kau poko mai le kai minanga ai o ia fo ile si tangata na tau la mo le me o le tau por kiki kau fa leanga e ngofo fa mai ya tu la epa ia o ai fo ise si afia nga me o le fa leanga lau pepero la auri lau mantu ona tala ia pepero la auri o le feseli o ai nga kaula mua ka ilo fo ile lau pepero ku le epa pe tu tusa fo I malo ngutu I lau pepero no fai o eles
a faila e ke ka ia kuila e pa ile le yo langa leadership o fa aruanga fa ia inga HRPP ika fo o ia ki o e walanga o lau fo ile na fa o popo ton o lo fa o popo fa kala li le afi mala lau pe pelo la au le maleto ya nga o so kro ia fi me la tuai o malwa tuai ya a wa nga fe o lo so como ya como